Shibit menmit onia pen ibor ke Manchester City bar ke Arsenal ha ke final jong ke EFL Cup. Kapdeng subhaya piki parlo ki bajus ngau terat ban page ya ke video ha ke ne ke channel. Ha ke ne ke video menta ke sengi ngin ya page katu ke ne ya ke history hapdeng ke Arsenal bar ke Manchester City ha ke jing ya kenduk jong ki ha ki final. Kini baru artli ki tim ki baklan bor ki badai nari England ki bayal ekai ha ke Premier League. Henry menta usnam ngi laban ong ba ke Arsenal ka kham klanya ke Manchester City dakaba datang ke Arsenal ke Brandon ha ke Champions League. Henry ke Manchester City pat kala syalim no bat deiru ke Arsenal ke badon ha ke kerdan ke banikong ha ke Premier League. Tingi laban ong ba ke Arsenal ke don ha ke chance penli ke Manchester City cibet menmet. Henry ngimla pat ban ong mano ban job namar ba ha ke jingil kai football wat ki tim ki batlod ru kila ban penlim ya ki tim ki baklan. Te kumbangi tip ke Manchester City ru kam syamla dei kata ke tim ke betlot te kumta ngimla ban batai mano ban job. Mat kini baru artli ki tim kila ya kenduk la bun sin ha ke Premier League. Henry la dangi pej ha ke final kini baru artli ki tim kila ya kenduk tang sisin ha ke history jong kini ki club. Kata ha ke EFL Cup final jong usnam arajar khat nyau arajar khat pra. Mat ha ke ne ke jingil kai ke Manchester City klub pendem ya ke Arsenal dalai la not. Kumta ngelaban ong ba shibit menmet ka jingel kai kanong ka ba itanat bha. Pada Man City dalam khmat do Pep Guardiola ubadai uwei u coach bopau bah ha ka history jong ke football. Mat ka Manchester City kala job la bun sin ya ka EFL Cup hakine ki snam ki bala dap. Pat kumta shibit menmet kane ka final kam shimna dai kum kata ka final pen job ka trophy. Henry ka dai kata ka final pa ka Manchester City kan pen i ka perthai pa ka dai kum ka wei ka club ka bopau bah ka perthai bat ba kan pen i pa ka long kum ka wei ka club ka bopau bah hari England. Pat ba kan pen i ru padai maka ka balasan syara ke football menta labon bon snam. Mat hakawai kali yang pat ya ke Arsenal dalam khmat do Mikel Arteta coach ubadai ukna school jong Pep Guardiola hakipor ki ba menshua. Henry mentapat uladai coach jong ke Arsenal por ulayarap ya ke Arsenal panlong kum kawai ke tim ka baklan bha hakine kisngi ki ba menta. Bad ya ke Arsenal menta latip kum kawai ke tim ka baklan bha ka balak bantab gol bha lengba ki corner. Bersibit menmit na benta ki fan jong ke Arsenal kalong kum kata ka jengkut ya ke jing ab baslem jong ki panpoi syakathong namar ke Arsenal la bun snam kam syam la syu panra trofi. Bersibit menmit lada ke Arsenal kala ban penlim ke Manchester City kin bil ka confident jong ki pa kila ban yele kai bah ha ke Champions League pat kila ru ban job ya ke Premier League. Pat kane ke jing yele kai on yele kai sibit menmit ha ke por spau baje menmit. Te parlok lada pidai sisa kita ki football fan pihak pan page ya kane ke jingil kai namar kane ke jingil kai kalong ka ba itanat bah namar baro artli ki tim ki baklan bar. Te phila ban keli ruba nang no ngila ban page ya kine ki jingil kai Henry ups ubangas no tanat bah ban page udai football live HD uba phila ban download na kino ki browser kum Chrome bat Google. Te phila ban download Henry ngam syam lala ban pen EFP kumno ban download hakane ka video namar bakalong against ya ka polisi jong ka YouTube kumta ngam syam lala ban pen EFP. Henry phila ruban page na website Epic Sport uba phila ban yo ya kane ka jingyel kai shibet menmet. Te paralog sa komen ya ki jingsngau jong pi hato shibet menmet ka Arsenal kala an em ban penlim ka Manchester City ane ka Manchester City kadang la ban penlim ya ka Arsenal sa season 4 hakane ka final. Te paralog mentakas ngi tangkine ki kubor tela rapis ngau tanat ban sngap ya kum kine ki judge video war klik ban subscribe ya kane ka channel kum kadak ban ajing kersyane kane ka channel kublai shibon.